Pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Videomastera. Danas ću da vam pokažem tutorial kako da skinete stranicu sa Google Chrome. Dakle, jednostavno je. Prvo izaberete neku stranicu, kao što sam ja sad izabrao Windows 8 sa Wikipedije. Sad idete ovdje, vidite kod ove tri linice i piše sačuvaj stranicu kao, to kliknete. Čekate onda malo. Ovako će se pojaviti kao gdje da sačuvate, vi birajte desktop, tu je najbolje. I piše file name, tu napišete ime od toga i save. Dakle, vidite, skida se sad stranica. I to je to, stranica se skinula. Ako vam se svidio snimak, lajkujte, šerujte i subscribeujte.